Kajing tu kana sepang usamla ubadan kasnido kabayong bat kasamla kabasengat. Ufred ude ubadan kasnido kabayong bat ulong ukun ba marway. Ukpa bat kakmi kilakam temen. Ufred ude ubadan la kakam kajam katula pru kabiang. Kakmi bat ukpa jong u kikwa ya u ba unya tono Henry Ufred umyo samla namar omdan batre ya u. Kakmi bat ukpa kila yarap ya u ban penyatap samla ya u bat kikun jong ki paralok jong ki. Ningkong ki paralok jong ki mon yu Ufred ban penyeluk samla ya laki jong kikun. Henry enda kila yu imar khmat kila reject no ya u namar ba uyong palat. Kakmi bat ukpa ki sngew sipha na kabenta jong ukun namar omdan uwe ru uba imon yu ukun jong ki. Tiaha kaway kasngi ukun jong ki ula plan na kaway kabuj. Ula shna account Facebook ka mobile jong u. Bat ula bu da kadur kabastai. Kadur jong uru kala rongli namar ula filter bahai kadur. Bat ula bu ha Facebook tang banyo paralok. Dap siteng kenta lawan poi kawe ka kente ka bakateng ka Joycey kala request friend ni Ufred. Ufred ru ula accept ya ka kum ka paralok. Ufred da siotenat ban le Facebook. Henry tang namar ba judon samla ne paralok kente ula le Facebook. Ka Joycey kala tek message ya Ufred ne. Hai, no pilong, pat kala keliru ya u ba pisa sya Ufred ula jubab iki jingkeli jongka. Ha kata kasngi, ka Joycey bat Ufred kia message tang kumbalai ne sauteli namar kidang sedang ya day paralok. Hadin si benai ka Joycey bat Ufred kila kamnya sultanat bat kia message ru kambun. Ufred kata kasngi ula pano ada number phone ya ka Joycey kenang ba unyo banyak kran bat ka kambha. Ka Joycey namar bakla sngew senya kala ayu number phone jongka ha Ufred. Ufred utang syuyo ya number phone jongka Joycey ula ong nya ka. Bana du menta nginum nya text yu na Facebook, nginya text no na WhatsApp, nginya phone no direct. Kenang ba ki breu kindum yo i. Ka Joycey ru kala menjur ka jingong jong u. Na du kata kasngi ki nebro arngut kim ju ya tek message yu na Facebook klia sedang banya phone no direct. Ufred ula sngew jan bhai ka Joycey bat ula internet ya ka na du boyo i na Facebook. Tiaha kaway kasngi, enda Ufred ulawan na office udah pu samar kide. Kakami jong Ufred kalaong, balay kun mentala kat no nga ikemen bhaya pi, balay playo promotion ne kumno. Ufred ulaong, MP May omday kumta, bat ularung no sa kamera lajong banyo ya message bat ka Joycey. Ufred bat ka Joycey kim juya phone video call, wat tang si sinru, kisyo text ka message ne kisyo phone bet kumto. Ufred ula klet ila de ba uday ubru ubayong ula ya muja banya message tang bat ka Joycey. Ha kaway kasngi, Ufred ula phone ya ka Joycey bat ula ong. Hai Joycey, pidang le ayu. Ka Joycey kala ong ngadang pulekot. Ufred ula ong, o ngala pentut ya pi, toto ngan buno ngan sa phone ni pi shibit na mar ngadon kam ya pi. Ka Joycey kala kende ka mensim, Ufred udon kam ayu ya nga. Ka Joycey kalaong, toong ken pidon kam ayu. Ufred ulaong, ngan saong sipit, to kre syua kakot bat baro arngut labu no ka phone. Ka Joycey kam nang kre kot syu, kala perkat bet tangi Ufred, na markaru ka internet ya u, na du bakayo i na Facebook ba ulang ubahan som bat uba jerong karenyang. Ka kemi jong u kala kot ya ukun ba unwan bam jano. Ufred ulit bamja syua bat upet mobile de sipang bat upet bet tangnya kadur jong ka Joycey. Ka kemi kat no ka kemen namar ukun jong ka ikuslay ka jingim jong u watla uyong makna. Ufred tang syudep bamja ka kemi bat ukpa kila ong yala ukun bawat juduk jeng kermen kun watla piyong makna. Ublaya piru ubu lakas ingkrung tekun. Ufred ular ki bat ula ong ya ka kemi bat ukpa ngan let tia nak pi mei bat ula let sa kamera tia la jong. Ufred utang supaya kamera tia ula sim ya ka mobile bat ula call ya ka Joycey. Ka Joycey ru kala simpen kloy ya ka phone jong ka bat kala ong. Hello. Ufred ula ong, hi Joy, pila tia ne pidang le ayu. Ka Joycey ka kren iya ja u bat kala ong, ngadang ap ya pi.
Ufred bat ka Joyce kliakran lakum bakatu kat nepor. Ka Joyce kelapen kenal yu Ufred. Bene piong ba pidon kam yanga. To ong no menta na marang ladep krekot. Ufred ula ong nyaka. Ladang ong mga pinum dom em. Ka Joyce kala ong em ngandom sngeu ai. Ufred ula ong nyaka banga internet ya pi. Na du banga yo ya pi ha Facebook bat ngala syok jingi ya pi Joy. Ka Joyce kala ong ngaru Fred nga imon ya pi tang banga tiang bantra ya pi namar pi hansom palat yo pi ino no yang nga sitang por endang la ye ja pi Ufred ula ong ham mensim don bok ba pinum kenta yang nga enda pilayo i yang nga markmat Ufred ula ong ya ka em ngandum le kumta namar pide ka samla ka baning kong tam na ka jing im jonga namar nga ngampat jualang samla menoro ka Joyce ru kala ong ya u ngaru 4 judan bakeli samla kasin baning kong dai tang mapi Ufred ula ong ya ka to treno yang nga kain benta ka Joyce ru kala pediang ya u da ka jingsan ya Ufred bat ka Joyce kliakan haduk khat ar baje menmit ki klem nang syu ban ya bu ya ka fun jongki ka Joyce ka keli ya u pitre ayu man la ka singi Ufred lo ya tu bangala tray office Ufred pat uklem kili ya ka Joyce namar utip pakadang let kelas ka kemi jong Ufred kalaki na jing tia bat ka let pet ki ukun ha kamera ba uyakan bat no la kata kamit Henry day ba uyakan phone ka kemi jong u klet kersio ya ukpa ban wan ngap lem ba ukun jong ki uyakan phone bat ka wei ka kentay ka kemi ba ukpa kila kemen namar ki mut bet ba uya phone samla Ufred uyu asngau ya ka jingyat sor jong ka kemi bat ukpa ula bono ya ka phone kadba dang yat kisngi ki por Ufred ula syok jingyi sebab palat ya ka Joyce lingba ka jingya kran jong ki hapok ka mobile ka Joyce ru kumju kini bro arngot kila kwa banya kendu namar kimpat ya itu markmat kia itu tang ha Facebook te kila kwa banyo ino iwei la kilong kumno Dap lai benai ka jingede jongki klan nang scam Ufred kwa syu ban syua itsa tang haka mobile phone ula kwa ban ya kendu no ya ka Joyce Ufred ula ong ya ka bangan sim syuti no sisngi bangan wan ya kendu kerpang ya pi Joy ka Joyce ru kala menjur ban ya kendu ya Ufred ha ka singi kebabut Ufred syua ba unat ya kendu ya ka Joyce ula phone ya ka bat ula batai bakin wan ya kendu bet hapak Ufred ula ong ya ka bangan pong da ka sopti rongli kenang bapin itu ya nga ka Joyce ru kala ong ya u ngaru ngan pong da ka sopti rongli bat endai pinapoi hapak sa phone ya nga ha ka singi kebabut Ufred ula mi na yeng banat ya kendu ya ka samla jong u Ufred katba udang syong kali katno udap na ka jingkemen namar sakumba katu kat nepor unsa ya kendu ya ka bayi jong u enda Ufred ula poi hapak uklem yo i ya ka Joyce upet chene satai Henry yo i ya no ka Joyce kadang don hasit yang lenti Ufred ula phone ya ka Joyce bat kalaong ngalapoi artat enda ka Joyce kalapoi hapak ka pet chene satai Ufred Henry kamyo i hae ka Joyce ka chupet bet ya uburu bapong sopti rongli bat kalet hajan bat kalakeli pidai Ufred ulaong hoot nga day ka Joyce kala kendit thret haba kayo i markmat ka jan pet krat ka kendit na marba uyong palat ka Joyce kalaong kumno haba nga pet na Facebook pi bhabriu bha dangalayo i markmat pat da kumway Ufred ulaong ya ka pidey mano ka Joyce kalaong mga i Joyce paralog jong pi na Facebook Ufred ru ula kendit na marha Facebook ka raikho bat ka jrong Henry enda ula ya kendu pat ka jing sengat haduk kata-kata bat ka lingkot baro arngut kisuya ang lingo Ufred ula ja bat jing iya ja ka Joyce namar u ima baka sengat palat ka Joyce ru kumju ka iting ban peja u namar ba uyong palat ka Joyce kalaong nginyele kumno piru piyong ngaru banga sengat katne Ufred ulaong nginyai petiangnya ka jing iya jongi namar nginya kaju ka kerdan klem duna mano baro arngut kilarai ban nyato
Hadian shi benai, Fred bat ka Joyce ke la poya tono klem na pe jakarong bat jaka jinglong. Lada episode tenat, sengupa like, share bat subscribe ke channel bat saya komen. Paralog, ku play shibun ya ka jingkersan jong pi ka janai story channel.